Theophilas TV, Murata wa Ngai. Muikari wa Naikuru na Eldoret, riu Murata wa Ngai ari hakuhe nawe. Theophilas TV ni kinyite guku na riu no utwirore mathaa 24 hatari gutigithĩria. Theophilas TV yukite gukuhe kiugo na nigetha Ngai onekane thĩinĩ witũ no nginya tũtigithũkanio na ihumo citũ. Mahoya mahano ta ngerekano ĩrĩa waheanire ĩgiĩ mũhandi wa mũgũnda na tabarĩra cia gũcenjia mũtũrĩre waku. Ceceni ĩno ũgarũrũku mũnene tondũ to kiugo tũrakũhe kiugo gĩa ũthingu na ũtheru. Ũkena na kũrathimwo nĩ mũndũ ũrĩa ũgũthoma ũhoro ũyũ acoke awĩigue na acoke aũmenyerere. Theophilas TV, Naikuru na Eldoret, mwina Murata wa Ngai rĩu. Ukihũthĩra digital scan TV yaku nginye kurehere Theophilas TV thĩinĩ wa Pang. Akorwo ũrahũthĩra smart TV ĩgũkũrehera automatic wakia TV yaku. Theophilas TV thĩinĩ wa mitambo ya Pang. Theophilas TV, Murata wa Ngai. Saitani loka kei korera gekena na kerireria roho tuthie nake aria baba muria oro na ireto baba muria gana ciana cia ngenge. Jesu nera masaria akienda kumatwa kule iguru makahuruke na mwathani wao. Aria baba muria oro na ireto baba muria gana ciana cia ngenge. Ndire kuhĩtithio nĩ Murata wakwa kiona wega tũtigane o mũndũ njĩra yake. Aria baba muria oro na ireto baba muria gana ciana cia ngenge. Mukona mwamenwo na muthurwo nĩ andũ nao nĩ makaherithio nĩ mũraika wakwa. Aria baba muria oro na ireto baba muria gana ciana cia ngenge. Gĩkĩ gĩrĩko kĩnene mũndũ atigeire na nyina magĩikia mwaki-inĩ. Oro nĩ moĩ merire matingĩtigana. Aria baba muria oro na ireto baba muria gana ciana cia ngenge. Mwĩrĩga woragia birimi ũke
yo matuine naria mamenete roho makahea kinyatene aria baba muria oro naire to baba muria gana cia gege aria baba muria oro naire to baba muria gana cia gege. Inya umirerie ngoro uiyũrĩtwanĩra mũtheru umbũre ũira wa gaturume ngorwete gwĩtigĩra rora muoyo waku ndũgatuĩke na muoyo wa nyoni ĩrĩa yuaga ĩgathiĩ ĩkaingĩra mũtego-inĩ igate muoyo wayo. Gera njĩra ndũkae gũtwarwo ta mũtumu mũtarĩ na maitho kana tarĩ gũtahwo taĩtwo nĩatũmwo a maeni ndũkanarũmĩrĩre ta ndegwa nĩrĩrũmagĩrĩra mũthĩnji na ndĩũĩ nĩyo yathiĩ gũthĩnjwo na rũhiũ yume muoyo. Nama mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ angĩũra kana garũrũke ndingĩũrio thakame ya mũndũ ũcio wĩtete na ũtũrĩka mũthenya na ũtukũ ndinogaga ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra ciugo cia kũmũguna na ngaiyũrwo nĩ kĩeha. Ndatithia ta ndĩna guoya ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra mwĩmenyagĩrĩre andũ matikana mũhenie kĩana hinya ũmĩrĩrie ngoro ũiyũrĩtwanĩra mũtheru umbũre ũira wa gaturume ngorwete gwĩtigĩra.
gĩteo nginya mũkĩre mĩnogamĩte yuka itũrũhiĩ akĩmoragia ũhoro umaga naku nĩũndũ matirĩ mawenjera wega no nĩ Ngai wendaga kũrutana ma atĩ ndarĩka mũndũ akoima na thutha. Thĩinĩ wa mũndũ na kamenyeka nĩ kuga na gwĩka wĩtĩkio tarĩ meko cio nĩ mũthatu no nginya wambe wĩke ũcoke ũrutane mwaheirwo roho cio atuĩke kĩmũrĩ itho cia ithwaka mũgũragĩria ma mũndũ mothe marĩ na mũthia ona makĩenjerwo mũthingi ũrĩkũ. Kĩmera no harĩ matuĩro marĩa matuĩtwo cirotemanĩtio njaĩ no mũmĩũĩ no Ngai akwo we ndakĩkaga twĩgũithie imbere ya Ngai witũ twĩhurĩirie imũhu mwĩtĩo wage tũmũthaithe tũgĩitaga maithori twĩhumbĩire ngũnio nginya ikumĩre.
acio nĩ andũ matikoherwo rĩkanarĩ. Mũndũ kwenda kũgaya muoyo nĩ aũgae, tondũ ngoro cia andũ aingĩ nĩ ikũgaya gĩkuũ, ciĩrirĩirie maũndũ marĩa marĩ thĩ-ĩno. Ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku, moimbũrage mathani matarĩ na guoya, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Igũrũ metereire aira arĩa makombĩrĩria kumbũra mathani, na ũrĩa mombĩrĩirie rĩrĩa marathaga, mena maithori maingĩ na ruo rwa ngoro. Ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku, moimbũrage mathani matarĩ na guoya, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Ithuothe twetereirwo gĩtĩ-inĩ gĩa cira, kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia athuri arĩa 28 mehumbĩte ũthingu, na magekĩra thũmbĩ cia thahabu mĩtwe. Ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku, moimbũrage mathani matarĩ na guoya, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Acio nĩo matuirwo kĩama kĩa Jehova, nĩ tombo cia igongona rĩa Roho Mũtheru, mahoi mabatĩte matoro-irie thingu, magocaga ithe witũ makoiga ameni. Ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku, moimbũrage mathani matarĩ na guoya, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Gĩtĩ-inĩ gĩa cira, kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia athuri arĩa 28 mehumbĩte ũthingu, na magekĩra thũmbĩ cia thahabu. Hope unajibamba holiday yako ukiwa hapo mtaani, ukiwa kaa kijana, mzazi, mayutu wote wenye mko hapo mtaani. Mungu awabariki sana. Tukiwa hapa Theophilus TV Morata Wagai, tunakuanga hapa Theegi Wa Njamba from Monday to Friday. Tuko hapa from 2 to 4. Tuko hapa tunaongelea vijana. Unajua vile Monday si huenda, Monday tunaanza na business Monday. Tukiendelea hivyo Tuesday kuna different segments, vile tumejipanga. Inakuwa fiti sana kusaidia kijana kwa hapo nje na mwenye ako na ideas. Juu sisi wote tunakuanga na ideas. Hata mimi mwenyewe niko na ideas. Lazima you stay focused always, uangalie your future na bado ukiendelea kumtukuza Mungu, ndio akuwa na kuongoza kwa kila kitu ambayo unataka kufanya. Hiyo ndio kitu cha muhimu sana. So mimi nakaribisha sana watazamaji wetu wa Theophilus TV, umekaribishwa sana hapa na DJ KEVVY's. Umekaribishwa sana, may you feel blessed mkiwa hapa, na Mungu awabariki sana. So tuanza kwa njia ya maombi, alafu tuendelee. Tuombe.
Mungu Baba Mwenyezi, tuwaja mbele zako mchana wa siku ya leo. Tunakushukuru sifa na shukrani kwa kila jambo ambalo umetutendea. Hata wakati huu Mungu Baba, wakati tutaendelea na Mungu Baba uweze kuwa nasi, uweze kutulinda. Pia wa producer Mungu Baba uweze kuwa naye, na pia wa camera person uweze kuwalinda. Chochote ambayo mashine ambazo tunatumia hapa Theophilus TV, Mungu Baba anaitakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu uweze kutulinda katika jina la Yesu Kristo, naomba na kuamini. Amen, amen, amen. Yeah, so tunaendelea fiti. Leo ni Business Monday. Na mnajuanga vile Business Monday tunaendelea. Ukiwa hapo obvious si vijana tuko na ideas mingi sana za biashara. Unaweza ukiwa hapo mtaani kuna ka idea kenye unakuanga nako but ujai opportunity ya ku go for your opportunity vile unaweza ianza, vile unaweza cope up nayo. Obvious watu wengi wanakuanga na fear ya biashara ikianza itakuwaje, unaona utaenda loss. But unajua kwa business, ukianza business ni risk. Hapo awali tulikuwa tumeambianga business ni ku risk juu obvious utaanza na losses zinaweza come na profit inaweza come. Ina depend na biashara ambayo unafanya, na si ati ukianzisha business ni lazima uende na loss. No, unaweza anza na profit na loss kidogo. Obvious loss na kuanga hiyo ni acha tuseme ni kama must hivi kiasi. Yeah, so business ni mingi. Ukiwa hapo mtaani unaweza niambia kawe kijana ama wewe ni mzazi, biashara ambayo unafanya ukiwa hapo mali unafanyia kazi. Namba SMS wa producer atakuwekea hapo chini ambayo ni 0750237982, na bado ni the same ya WhatsApp, SMS na WhatsApp, na bado unaweza tufollow on our page on Facebook Theophilus TV/Church, na bado on YouTube Theophilus TV. Na usisahau kusubscribe na to ring that bell. Ndo anytime Theophilus TV go live any program in Theophilus, juu program si peke yake, kuna mingi nitawaambia hapo. Tukiendeleanga program ambazo tuko nazo hapa Theophilus TV. Na ukiwa hapo ring hiyo YouTube, ring that bell. Ni notification, tukienda live unapata notification au utabarikiwa. Na utakuwa family hapa Theophilus TV. Umekaribishwa sana na karibisha tena hapa Theophilus TV Murata Wagai. So tutakula ngoma moja alafu we'll be right back. Kia Jehova nikabosingo kana rero mutheru mahoi mabatite makoreirie thiku magocaga ithe witũ makoiga ameni ũrĩa nĩ ũgaciarwo aira ehokeku tũimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro cia
ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Kũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku, moimbũrage mathani matarĩ na guoya. Ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ.
kia kubathi ona indo ciothe nĩombire Adamu na kĩũmba erĩ mahoreranagie Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio ũrĩa ũngĩ Adamu na Hawa erĩ marĩkia kwĩonia njĩra makĩigua watho wa ngoma Ngai nĩamatiganirie Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio ũrĩa ũngĩ mwĩtanĩra Ngai tũragai mwendanĩte kinya mũthenya wa gũkua Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio ũrĩa ũngĩ athuri na atumia mwĩtanĩra Ngai tũragai mwendanĩte kinya mũthenya wa gũkua Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio ũrĩa ũngĩ Igwaya nake na iretu ona tũkenge mwarĩkia Gũciarwo nĩ kĩgongona tũragai mwendanĩte Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio ũrĩa ũngĩ Ũyũ nĩ watho wa Ngai Jesu nĩwe mũira waguo maheirwo andũ arĩa atheru matũre makirĩrĩirie Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio ũrĩa ũngĩ Jesu ayatũmwo watho cia matũrire mengoro ĩmwe tondũ othe nĩmeninĩire ũgĩ ũrĩa wamũciarire Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio ũrĩa ũngĩ arĩa maregire Ngai makĩiya maathani make magatongorio nĩ mwĩrĩ metagwo thũ nĩ Jehova Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio ũrĩa ũngĩ Mũthaithĩra andũ acio mũtikamathikĩrĩrie tondũ mekũmwĩra mwĩhie maathani mũikare tao Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio ũrĩa ũngĩ Jehova arĩkia kũmba thĩ ona indo ciothe nĩombire Adamu na kĩũmba Hawa erĩ mahoreranagie Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio ũrĩa ũngĩ
marĩkia kwambwo atũmwo 12 hatirĩ watithirie kana acoke na thutha momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba rĩtũrwo hwa-ini nĩ mũthamaki Nero Paulo mũira wa ma akĩrengwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Anderea ohirwo na mĩnyororo ina moko na magũrũ mũtĩ igũrũ agĩkua momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Zebedi aregithirio mũtwe na rũhiũ rwa njora nĩ mũnene Herode momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Johana wa Zebedi arugirwo na nyũngũ atuĩrĩire Efeso akiugaga endanai momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Filipo ambirwe muoyo mũtharaba igũrũ bũrũri ũcio ambĩirwo ũkĩnyenya wothe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Aridora mayo ahorirwo na mĩtĩ na gĩthĩnjwo muoyo akĩrengwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Toma gũkua gwake athecirwo na itimũ na kĩratho na mĩguĩ akioragwa. Leo tunaongelea trade. Wengine wetu tunajua kama tulifanya business high school na bado even in campus bado iko in college. Trade, unajua trade tulikuwa tunakumbuka ile kulikuanga na barter trade, but sasa unajua tunaendelea vitu zinaendelea. Unajua what is trade? Trade ni kama cycle. Kitambo ilikuanga trade tukipatana na wewe na kupee kama ni mbuzi na exchange na kama mahindi. Tumetrade, in short ni cycle, cycle ni exchange of goods to goods. Yeah. So tuko na types of trade. Kama one tuko na internal trade. Yeah, nitakuwa explain. Na kuna wholesale trade, wengine wetu tunajua kuna retail trade. Wholesale unajua tunaendelea tu vizuri. Yeah, kuna retail, kuna external, kuna import na kuna export. Yeah. So type of trade kuna internal na domestic trade. Yeah, so internal trade ini home trade ile, yeah. Internal ni tu internal ini kama geographical area. Tuseme kama huku sasa mali tuko sahi. Yeah, tunapata kama Nairobi tuna trade na kama within the nini zenye ziko huku, mtaa zenye ziko huku Nairobi. Yeah, unasema leo nataka kwenda kutrade Roiro, nataka kwenda kutrade Thika leo. Hiyo sasa hiyo ni internal trade. Yeah, so unaweza kukitrade vitu types of nini. Na hii inakuwa wholesale. Wholesale sisi watu wengi tunajua what is wholesale. Yeah, so wholesale ni kuuza vitu in wholesale. Wholesale ni kuuza buying of products in huge amounts. Kama ni
unga unapata unanunua in bundle hivyo, mafuta ya kupika hivyo. Yeah, so hapa mostly unapata any opportunity, business opportunity mzuri sana kama kijana ama mzazi uko hapo. Maybe u kijana uko na unaweza kuwa na idea, maybe your parent sahi afanyi kazi but anatafuta biashara ambayo anaweza fanya. So unaweza mu advice, unamwambia mama tunaweza fungua, kama dad tunaweza fungua ka wholesale hivi ama retail. Yeah, if financially maybe your parent or you kama wewe kijana umesave ile unaona this amount, inaweza fungua a wholesale shop. Yeah, unaweza ingia ubuy vitu in bundles, yeah, huge amounts, alafu fungue your shop, upatie jina mzuri na itakuwa poa sana. Yeah, me for example I've witnessed someone mwenye akona a wholesale shop. Yeah, yes, iko na kazi a wholesale shop na it's good juu unajua unauzia watu wa retail. Na watu wengi wa wholesale unapata unaweza fungua wholesale na bado uweke stroke retail. So unapata unauza retail hapo kando na bado uko na wholesale, but the real nini shop ni ya wholesale. Unajua wholesale ni hivyo vile nimesema, kubuy vitu kusell vitu in huge amounts. Yeah, so tukiendeleanga kuna retail unajua ni buying small numbers of goods from wholesale. Yeah, hapo sasa unaona external. Yeah, sasa hii ni process ya kubuy vitu goods kutoka other countries. Yeah, unapata sasa hapa ndio kama for example kama nini, kama wewe ni mtu unanunuanga, uko na boutique, unapata unanunua vitu clothes from this country unaleta in our country, you sell them. Unaona hiyo ni buying or selling. Unapata hata unaweza uza outside country, na depend na product yenye unauza there, na you market yourself very well, na bado inaweza enda sasa hiyo ni inafika hiyo point na kwa international. Yeah, so export trade, hiyo unajua export ni kuexport ni kutoa outside the country, kutoa kwa nchi yetu ukipeleka huko nje. Import ni kuleta ndani ya nchi yetu. Yeah, so tukiongelelea tu hiyo, unaweza kuwa kijana ka opportunity kenye kana come, maybe unakuanga na ka idea, maybe unaweza sema huyu unaweza taka kuuza vijana, unajua unajua tutakubaliana wengi, ka mimi nikiwa hapo mmoja wao. Unaweza kuwa hauna idea ya biashara hivi, but wewe ni mtu unapenda vitu kama viatu hivi, unaweza anza duka kwanza ya kuuza viatu. Unajua vijana tunasemanga shoe game. Tunasemanga shoe game muhimu. Hata huku kuna one of my friend, producer fulani hapo kwa shoe game anakuanga moto sana. But so ukiwa hapo kijana unaweza anza shop ya kuuza viatu. Viatu, unajua viatu, vijana tunapenda viatu. Unajua classic shoes, unaweza kuwa na official, unaweza kuwa na hizi zingine casual kidogo. Unaweza anza ka biashara kako. First thing mimi naweza kuambia kama ni mimi nataka kuianzisha, unaweza first uangalie financial, kama your finances umekuwa ukisave, na ni muhimu by the way ukiwa kijana you save for a better future. Si hapo tu kazi ni dunda tu manzi. Save manzi. Save jujui aujui hapo hapo kesho. Save pia hata wewe. Ndio time maybe familia imekam, uko sawa, si utaanza tena ku struggle or anything. So unaangalia finance one thing. Viatu mali source ya kutoa hizi kama ni viatu or
any idea kenye unataka kuuza, inaweza kuwa ni clothes. So unaweza anzisha tu, unaangalia source ni wapi nitakuwa natoa hizi shoes. Unaangalia the prices, ndio unakuja unapanga hesabu yako. The time umekam sasa ndio hizi uko na viatu sasa. You want to start your business, shop umetengeneza vizuri. The appearance ya shop ni appealing, inavutia mnunuzi, the customer. Na language bado vitu kama hizo. The language unatumia, lugha ambayo unatumia isikwe ni lugha chafu. Unanyenyekea, unakuwa mtu mkarimu. Sio ukikuja customer sema nitarudi kesho, namwambia wewe hata una pesa. Unajua watu wengi tunaendanga kwa duka tunasema unaona kiatu unaenda tu, unajua una pesa. Unaambia mwenye shop nisaidie na hiyo kiatu, nisaidie na hiyo nyingine, ubako unapima. Alafu maybe haununui leo, unamwambia ndarudi kesho. Unaona sasa umemtoesha viatu, ana feel huyu mtu ni kama ananichezea. But si kumchezea. Unaweza kuwa umchezee. Ni maybe wakati hauna pesa, but wewe unajua unarudi. Na bado hata mimi nakuanga nako katabia, but na sengine unapotanga una feel tu vibaya, but mimi unarudi unanunua kiatu yako. So ya language, unaangalia language ambao unatumia. Isikwe language mbaya ya kuongelesha watu mbaya. Unaombea wewe ati ile watu wengi unajua mnaelewa hiyo yenye nataka kusema. So hiyo language, finance, vitu kama hizo, hiyo ni your part. Ukisha come ndio sasa umekam na stock. Sasa you arrange your shoes vizuri. You decorate your shop fiti na kwa fiti. Then sasa unaanza biashara. Hiyo ni tip mimi naambia vijana hapo nje. Na kwa hapo una feel uko na idea, unaweza nitumia hapo ka message hapo kwa namba ya SMS ambayo iko hapo kwa screen yako, ambayo ni 075237 tusaidie. Maybe kuna kijana wako hapo mwenye anatutazama siku ya leo na anashindwa. Sasa mimi anashindwa kwa hii life yangu. Nimejaribu kila kitu. Hakuna kitu ina work. Anashindwa shida ni gani. So inaweza kuwa ni maybe bado it depends na company yenye ambayo unatembea nayo. Unafaa ukue mtu uko na msimamo. Usikue mtu hivi. Na uweke Mungu mbele, uache kuongoze kwa hata hiyo business yenye unataka kuanzisha. Inakuwa fiti sana. So kutumia SMS na bado mkituwatch pale on Facebook Theophilas TV /Church, na bado on YouTube Theophilas TV. Send your comments. We see vile tunaweza saidiana, itakuwa poa. So wacha tukule ngoma kiasi and then we'll be right back. Na bado unaweza tuma request pale on Facebook na bado on SMS. Na itakuwa fiti sana. So wacha tukule ngoma then we'll be right back. Theophilas TV ni murata wa Ngai. Theophilas TV ni murata wa Ngai. Theophilas TV murata wa Ngai. Ino ni Theophilas TV murata wa Ngai. Muikari wa Naikuru na Eldoret, riu murata wa Ngai ari hakuhe nawe. Theophilas TV ni kinyite guku na riu no utwire mathaa 24 hatari gutigithĩria. Theophilas TV yukite gukuhe kiugo na nigetha Ngai onekane thĩinĩ witũ, no nginya tũtigithũkanio na ihumo citũ.
mahoya mahano tangerekano ĩrĩa waheanire ĩgiĩ mũhandi wa mũgũnda na tabarĩra cia gũcenjia mũtũrĩre waku. Ceceni ĩno ũgarũrũku mũnene tondũ to kiugo tũrakũhe kiugo gĩa ũthingu na ũtheru. Ũkena na kũrathimwo nĩ mũndũ ũrĩa ũgũthoma ũhoro ũyũ acoke awĩigue na acoke aũmenyerere. Theophilus TV Naikuru na Eldoret mwina mũrata wa Ngai rĩu. Ukihũthĩra digital scan TV yaku nginye kũrehere Theophilus TV thĩinĩ wa Pang. Akorwo ũrahũthĩra smart TV ĩgũkũrehera automatic wakia TV yaku. Theophilus TV thĩinĩ wa mĩtambo ya Pang. Theophilus TV mũrata wa Ngai. Ĩno nĩ Theophilus TV mũrata wa Ngai. Kiriria ina matu na mumenye na ngoro ati kigongona nikio kirutaga andu aria nene na aria nini ukombo-ini wa mehia na giakagwo bũrũri-inĩ wĩkĩrĩkanĩro. Kigongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Mũthĩnjĩri ũrĩa watũire bũrũri wa Kanani nĩwe waũrathimire na akĩwambũra. Iburahĩmu akĩrwo nĩ Jehova thiagake gĩthĩnjĩro kũu thĩ ĩyo yarĩ irathimo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Hĩndĩ ĩrĩa Jakubu atũire kwa Labani nĩerirwo nĩ Ngai ambate Betheli harĩa eĩtĩire. Akiuga we nĩegwakĩra Jehova gĩthĩnjĩro, akĩhanda igana gĩitĩrĩria maguta. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Rĩrĩa andũ marĩ ũkombo-inĩ nĩmahinyagĩrĩrio makaremwo nĩ gwaka kĩgongona mekuo. Musa kũra andũ ũkombo-inĩ mainũkire Kanani magakĩre Ngai wao gĩthĩnjĩro kuo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire.
mahĩtia na mehia ma mĩhĩrĩga ikũmi na ĩrĩ. Jehova akĩĩra Danieli no mũhaka moime kuo magakĩre hekarũ thĩ ya irathĩro. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Mwathani witũ akorire ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ituĩtwo ngombo cia mehia nĩ mũcukani. Akiuga we nĩamaruta ũkombo-inĩ mambate bũrũri wa arĩa me muoyo ũrĩ irathimo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Kũu nĩkuo rĩu ithuothe twakĩirwo gĩthĩnjĩro na kĩrĩkanĩro gitũ nĩkuo gĩikaraga. Arĩa meho na arĩa angĩ matarĩ maraciarwo Jesũ amerire nĩambata gwaka gĩikaro. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Ndĩkwĩyũria ndĩ gũkũ thĩ ĩno Jesũ angĩũka ihinda ngakorwo wega wa Mwathani ũnyingĩrĩire hinya na ũcamba na ũmĩrĩru nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Kĩhurũko kĩega kĩrĩ matu-inĩ ĩno ndĩrĩ mwago kana ũruko tũrĩa kũnyarirwo nĩ athamaki a thĩ. Tũteithie Mwathani tũmagĩrĩrie nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Tunyarirwo gũkũ thĩ guothe o nginya cikaro citũ inyarirwo nayo mĩĩrĩ itũ ĩnyarirwo mũno. Mũtigetigĩre oragia mĩĩrĩ nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire. Back again. Karibu sana ambao mnatutazama mmetujoin saa hii. Nilikuwa nimeanza peke yangu, sijui hiyo mwingine alikuwa ameenda wapi anije. Atatuambia mali alikuwa. So karibu sana. Thank you. So leo unajua leo ni
businessman tunaendelea. Hustle yangu. Hustle yako, So utajiintroduce, huko umejiintroduce. Niwaambie watu ulikuwa wapi? Leo mimi ni mgeni. So tunasema the Fearless TV, how are you doing? Mkoaje? Nimeomba msamaha, pole sana nimechelewa kidogo, lakini zaidi ya yote I'm here. Wanasemanga better late than never. Kwa hivyo nimewasili, at least I say hi to you. Nilikuwa nimewamiss sana over the ilikuwa kubwa sana. I missed you so much. Mungu ameweza kuwalinda, amewa protect. Same to us here. Tuko na afya njema, we are good, hakuna mtu mgonjwa. Tunamshukuru sana Maulana kwa afya nzuri na afya njema. Karibuni sana wale ambao wametujoin, wale wamechelewa kama mimi, late comers. Tuombe msamaha, lakini we are in. Kwa hivyo wenye tumechelewa, naona DJ alikuwa akituelimisha kuhusu business, kuhusu trade, akituambia trade ni nini, na ametuambia trade ni kuuza na it's the buying and selling, ni kuuza na kununua. Ama nimekosea DJ? Trade. Sasa unajua hapa mimi nimeexplain ile ya kitambo. Unajua ile ya kitambo ilikuanga nakuja na mbuzi, mimi nakupea mboga, unanipea mboga, tumetrade. Sasa DJ ilikuwa barter trade, hiyo ilikuwa barter trade. Kwa hivyo mimi nimeleta ya kisasa. But in simple naweza sema trade ka cycle, ile ni kai ku exchange. Unanipatia hii, mimi nakupatia hii. Ina keep moving. Ina keep moving. And that flow, hiyo flow ina flow ya biashara. Wow. Hope tumeweza kusikia guys. Next tunapata tuambie sasa importance. Juu tumeshawaambia what is business, ni kufanya nini. I guess it's better tukiwaambia the importance. Wajue uzuri ya hiyo trade. I guess ya kwanza ile wako nayo ina split, as in it brings jobs. Ina create opportunity for employment. Sana hapo kwanza sijui kama ni ushago kwenu kuna kwanga na ile time ya mahindi zimekuwa ilitoka kukaa ile wana zile mahindi njoa za kuchoma. Basi hizo sasa wana kahora. Basi zinakaa sasa, unapata hapo vijana kama mtaani wenye uko kwa kijiji. Unapata sasa maybe ana kazi ama hiyo maybe hiyo siku aendi kazi. Unasikia pale kuna mahindi zina kahoro. Inaitwa kukahoro. Kukahoro. Wanaenda sasa unaona hapo. Sasa hiyo kukahoro hivyo mahindi. Hiyo mahindi sitatolewa, maybe inatolewa kama Nyandarua. Inaletwa kwa wapi? Ka Nairobi. Unaona? Sasa unaona hapo ndio nilikuwa nasema internal trade ile ya tuko Nairobi tu bado, but imetoka county nyingine. So unatoa huko, umeleta huko. So unaona tumefanya trade. Sasa tumetoka kama kule kwa shosho. Unaleta huko. So unaleta huko. So unaona hiyo ni tano. Ni plan mzuri, ni kama mwenye mbet tuanza biashara. Kama sasa huko ndio msimu ya mahindi. Hata vitu mingi sana. So unapata hapo kisaka kijana, unaona amepata opportunity ya job. Na the moment amepata hiyo job, maybe akuje na kayo lori huku Nairobi. So unaona anakuja ina open mind, anamwambia hii kazi kumbe naweza fanya. So maybe lori kuna place nyingine tena inaenda. Iende pale kwingine maybe kama nanasi, iende kwingine viazi. So unaona kijana anaenda busy. Haiwezi fikiria kwingine hizi stories za drugs zenye zimetokea. So hata yeye unapata anapata ina open mind in such that hata yeye anasema so kai biashara iko hivi, so hata mimi naweza anzisha hata yeye anakuwa mkulima. Na guess hapo kwa hiyo transportation anatumia mafuta. Na mafuta unapata ina bring tax kwa country, so pia ina grow the revenue ya country yetu ya Kenya. Kutumia trade. Kama hakuna trade by this, sijui kama tungekuwa hapa. Mali imefika, zina wa country mali imefika. It's buying, nipe nikupe. Ile mchezo ya kupa nikupe. Nipe nikupe. Ingine inatupatia higher earnings. Higher earnings. Sapo ni the moment sasa hivyo obviously kama niyo mahindi ama hiyo viazi ukileta huku vile unajua kuna hiyo amount ya pesa yenye ambayo unapata. Mmekuja mmeuza huko. Tumia mahindi moja 50 bob. Sasa hizi ina 30 bob, so inaelekea 50. Hiyo mahindi mkiuza hivyo. Unaona kuna hii that amount hiyo pesa yenye mnapata. So unajengwa hiyo share. If obvious unajua ni kazi. So unalipwa hiyo salary. So unakaa kijana ukienda home
uko na kakitu kwa mfuko. Hujatoka hivyo. Na ukinini hadi wewe pia unajipanga vizuri, una save, Unaona hata unaanzisha ka farm kako. Na bidhaa hapo pia ya kusave, I think ina to help sisi wenyewe ku grow, as in a raise it changes our lifestyle. Juwezi niambia DJ unakuwa maybe hapo kitambo ulikuwa unaona maybe ukiona pesa mingi sana kwa siku, maybe punch ama hata so 3. Sasa hizi maybe kwa siku unaona 5000. Lifestyle hapo kitambo na size inaweza kuwa same. Azizi kuwa same. Sasa unaona ina pia ime enhance na imepandisha your standard of living. Through trade. Ya kupa nikupe. Na hapo sasa ndo unapatanga kijana sasa hiyo the moment umepata pesa. Pesa zinaanza kukuongelesha. Zinakwambia twende tukule nje. Mimi nakula kwa hoteli siku hizi. Siku hizi nakula kwa hoteli, but mimi ni mtu kujipanga tu fiti. Ndio biashara inakuanga tamu by the way. Ukiweza kaa tu hivi uende tu kwa msee anafanyanga kama ni farming, maybe ako kwa biashara ya kuuza vitu mingi, unajua huko vitu ni mingi zinauzwa shop, ka wholesale ama retail. Hata hao na biashara kama ni public service, nini vehicles. The more evil unapata mtu unasikia anasema niko na vans kadhaa ziko kwa sako, hivyo vitu kama hizo. Na hiyo ni pesa. Sengine inakuanga kaa kijana ni poa kukuta mtu mwenye ako na nini, unakutana na mtu mwenye ako kwa biashara. Ina open mind in such that unasema hata mimi naweza taka kuwa kaule. Unaona sasa amekuwa role model wako. Role model, Wow. I think pia hapo hivi inatuletea kuna more growth. Sasa kama hivyo umetuambia ukienda una open mind wewe kama kijana pale home. Ukienda utembe, maybe umeenda na DJ KEVVY, umeenda na DJ leo, umekuja Theophilus. Kisho umeenda hiyo kanisa nyingine ya Theophilus. Unaona amejua kuko mahali kunaitwa Mtalia. Ameenda maybe kuzunguka kaona kuna job opportunities zingine huko, unaona. Azinato ukikuwa na si lazima ukuwa ati ni side hustle si mbaya. Ama DJ ni mbaya. Hapo mimi sitaongea. Say like si mbaya. Ni mtazamaji wetu si mbaya, si ndio? Huwezi kuwa na side hustle, maybe tuseme wewe ni mtu umeandikwa mahali kuna off day yako. Hiyo off day ukichukua kama side hustle iko sawa. Si mbaya kukuwa na side hustle of which inakusaidia pia growth. Unaenda ukigrow, unaenda ukijua wenyewe kuko hii level. Kuna mtu anafaa anaongezea kitu kwa job yake, anapata taste. Na pia kuna importance, inatuletea competitiveness. As in mimi DJ nikiona DJ na mix, hata mimi nataka kwenda kulearn ni mix more than him, unaona? Nikipata DJ anauza tuseme nguo nzuri from maybe tuseme Dubai. Mimi nitaendea zangu Taki na Dubai ni kumoja. Hapana. Mimi nitaendea zangu Taki, unaona? I want that competitiveness. Na by the time unafanya hiyo competitiveness inakuwa nyinyi wenyewe mna grow. Through the hiyo kushindana. Competition. Juu unaangalianga, unajua kwa business kuna kuanga na competition. Iko sangi. So unapata ka for example. Sasa mimi hujiuliza sana kama ka soko. Patanga hapa kuna mtu anauza machungwa na hapa next kuna mtu anauza machungwa. But nilikujanga ku realize it only ina depend na mali za uzi zimetoka. Sasa unaweza pata mimi napenda zenye zimetoka Tanzania. Huyu anapenda zenye local za huku tu. So mimi naananga ni hiyo ina depend na mwenye anaenda kununua. Mimi wana junajulizanga machungwa ni same. Ama vibanda za mboga sijika zikongo tu zimeshikana kama msali Githurai 44. Zinakuwa mingi hivi same. So kinyo unapata na kuvutia ni venye mboga zinakaa, ni venye mboga zimepangwa, pia kuarrange kazi yako ni nzuri. Organization. Venye mboga zimepangwa, venye zinakaa fresh, unaona? Pia na kuvutia kama customer ama mnunuaji. Ingine pia tunaona inaleta it promotes fairness. Na nikisema it promotes fairness, maanisha ati DJ ameenda kununua na mimi nimenunua, inamaanisha nimempea pesa equal to the kitu ambayo nitachukua. Siwezi mpatie 5 bob na nataka tuseme mandazi paketi moja. So don't you see fair? Hata si fair. Hata it makes sense.
Na moja ni 60 bob package moja sio? Moja ni 60 bob. Kwani ilipanda? Siliacha ikiwa ilikuwa 50 ama mimi najua nakumbuka nikiwa mdogo. Nilikuwa naendanga mahali mandazi napikwa. Mandazi ni Squeeze hawaongezi. Mandazi ni pakiti nini? Kwa hiyo time ilikuwa kobole. Sasa sasa ni kobole DJ. Kwani squeeze uli upgrade God? Mandazi ni 10. Wapi? Ama ni 5 sijui. Mandazi 10 ni 50 bob. Na unapewa ama hata nimeconfuse. Mandazi 10 ni 50 bob. Na unalipa ilikuwa 40. Ama 45. Wanakuongezea ka bonus kamoja. So unapata pia kwa ukifanya trade. Hiyo sasa hiyo kitu ambacho tumesema ni fairness. Hakuna venye nitakujia hiyo. Hivyo venye tumesema 5 bob nikupe mandazi nini. But the moment nimekupatia 5 bob nipatia 1 mandazi it's fair. Juisi ile time ya colon back then ya colonization. They had so much bullying and whatever. Trade haingeenda mbele. DJ. Natuambiaje? Ni by the nini hivyo vile nilikuwa naambia. Ukiwa ni trade ni kitu fun, unajua? Hiyo ukiona saka hivyo ukaa unapata una import vitu. Unapata hiyo exchange inakuopen even mind. Mostly kama wewe ni mtu una import things kutoka outside our country. Mostly zinakuanga ni hata shoes unapata, clothes, nini zingine, mafuta, the beauty things za wasichana, so perfumes, vitu kama hizo za wasichana, even so ina open mind in such that even unajua nini watu wa hiyo clan. Sasa unapatana kama ni Uganda, umeenda sasa kuchukua kitu ka Uganda ama Tanzania, unapata vile that society vile wanaishi. So unaona ina open mind. Unajua hawa kumbe tribe wanaishi wanakuanga hivi, so hawa wanakuanga hivi. Pia unajua kulani una study. Inakuwa ina open mind. So unapata inakufungulia tena another business opportunity. Kwa huko kwa clothes unapata unasema next month or two months to come nataka nianze kuleta, kama ulikuwa unauza viatu acha nilete nguo sasa nione vile itakuwa. So unaona hapo hiyo ni kujaribu na bado ukirisk juu the moment that process your transportation anything can happen. An accident can happen or they can be stolen. zinaweza potelea tu hapo tu chini tu hivyo. So in business tunasemanga ni kutake risk. Risk taking. Na guess pia through trading tunapata tuna reuse resources. Kama yani tuna use resources wisely. Kama kuna mafuta Kenya hizo sides za Turkana. You know zikiweza it can lead to inflammation. Huko place pia kuna joto. So unapata tukichukua tunauza, it brings us richness. Inatuletea benefit. Juu lazima wale wamefanya job pale pia lazima walipo jioni trade. Nikufanyie kazi unipe kitu kidogo. Niende kwa shamba yako unipe kitu kidogo juu unapata so tu wakifanya kitu kama hiyo mafuta wametoa huko, they have mild, kuna magadi ndio kuna Kenya Lake Magadi, kuna hizo hapo chumvi ndio inatoka. Ile chumvi ya ng'ombe. Unapata pia zinauzwa, they are being transported. Kuna vitu kama maua Naivasha, right? Kuna na huko hivyo Naivasha, maua vitu kama hizo. I guess those are the main in Kenya, maua and mafuta. Maua ukiona venye huwa zinakuwa transported kule kwa wazungu na ndege. Sisi nikaa tujuangi maana ya maua Kenya. Tunajua nini? Tunajua tu ikifika Valentine. Hata si Valentine. Ndio unafaka maua. Si una surprise tu kama uko na your girlfriend or your fiance. Je, una expect mimi niletwe maua ni furahi? Si unaletewa maua, si obvious, si uletwe maua peke yake. Si obvious na iko na accompaniment. Iko na accompaniment. Lakini kuna mwenye anaweza kuletea maua bure. Si bado ni form tu bado. Si mimi nakuletea maua afa nakwambia acha tuende pahali. Hiyo ni story ya Wednesday. Tuache kuongea sasa. Siku ya love. Pia unakipata through trading.
unapata kuna self confidence. Juu lazima ujiaminie ndio ufanye ile kitu. Kuna self respect. Juu wenyewe usipojiheshimu, what else? Uwezi mimi. Hakuna venye utavyoongea na customer. Hakuna venye hata mtaweza kukuwa na good communication. It's so hard. Na through that tunapata kuna ile kitu inaitwa cooperation. Juu sasa mimi na wewe maybe tunauza mafuta. Tunaambiana DJ KEVVY, sasa ulipata base unaniambia nilipata place fulani wanauza na wholesale. Na it's more cheap. Juu trade natakanga hivyo. Ninunue at a low price, at least niweke ka interest kidogo ndio hata mimi nifaidike. So unapata napigia DJ KEVVY, sasa nimepata place fulani. Fanya aje? Enda ujaribu. Na wewe pia unapata profit. Ajizini hiyo cooperation. Unapata pia hapo mna build kitu inaitwa leadership skills. Ndio wenyewe unajua nisipojicontrol, nisipojinini business itafanya nini? Taanguka. So lazima ukue na self respect, self confidence, ndio ukue mtu wa ku risk take. Nini ingine cooperation na nini na hizo leadership skills. Lazima tu ikue nazo kwa sababu usipojiweka hivyo unajicommand ati hii duka nauza smoky. Kwa siku DJ KEVVY unakula smoky tano. Na ndio ilikuwa faida yako. So unakula stock. Amaji. Na bado pale unataka mafuta. Unataka nyanya, unataka kitunguu, unataka sauce. Ataka utaenda kuchomeka na jua peke yako ulipi rent, lakini hapana. You have to have the self control. Pia self control inaingilia hapo. Je, ulikuwa mwambia kuhusu shows? Nilikuwa nimemwambia kuhusu shows. Si shows ni mingi hapa The Philas TV. From 4 to 6 our bishop anaingia na ruci-ini, yani asubuhi, and then from 6 to 10 our reverend anaingia na keugona keuthigu no theru from 6 to 10. Reverend Rachel Wakuria. Then from 10 to 12 dieni dikushia kuthathaia Ngai, Wambui wa Kahwai anarudi, and then Medhaine yake roho from 12 to 2 na Pastor Monica from the Philas Church Githurai 44. Then from 2 to 4 tunarudi mimi Anije na DJ KEVVY Zapa, and then from 4 to 6 kuna worship hour from our churches, and then from there tunaendelea na praise and worship till 8 songs till 8. Then from 8 to 10 our bishop anarudi tena na hwa-ini from 8 to 10, and then hiyo ni Monday to Friday. Then from there on Saturdays kuna Vigarishia Jehovah from 7 to 9, and then Shana Shito, and then kuna teens show every Saturday. Then from there do Hushia Wethi from 2 to 4. Then from there from 4 to 6 Regoderwa Wedo na Wambui wa Kahwai. Then from there we're gonna present worship songs till 8, and then Pastor Monica na Shosho Monica wanaingia na Mugoda wa Eden alafu Saturday yetu inaisha hivyo. And then on Sundays, every Sunday hema yetu ogano from 6 to 10, and then from there na hiyo ni na inaletwa na our mom Reverend Rachel Wakuria, and then from there naenda live services from our churches, and then tunarudi hiyo ni memaliza, and then from there inakuwa sawa, and then we start another week. Kumbe umemasters zote. Mbaya sana. So mtazamaji wetu tuko live upande wa Facebook ambayo ni The Philas TV/Church. Pia upande wa YouTube tuko live The Philas TV/Church. Pia mnaweza kutumia rafa zenyu through WhatsApp ama SMS namba ni 0750 239 982. Mtutumia rafa zenyu, what do you think about trade, mambo kitambo ilikuwa aje? Let's communicate ama DJ. Advice moja mbili tatu unazotaka kupatia msikilizaji ama mtazamaji mwenzako. Maybe uko na idea kenye sisi hatuna, but unaweza kukusaidia ule ambaye anatutazama kama wewe upande wa Facebook, kwenye televisheni yako, na pia SMS. DJ, tutupatie moja tu dance kidogo alafu tutakuwa tukirudilia na arafa zao. Hizo tabia zimeboeka, tunasondeka, oh hallelujah.
Ngai tukimenyai Muitĩrĩirio mũtuĩke ũtheri Mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ Mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩonokie Mũiyũro wa maĩ waiyũrire thĩ Nuhu marĩa nana mahonokirio Nĩ nyũmba ya Ngai hamwe na nyamũ Iria Jehova thanĩte cingĩrio thĩinĩ Tigai gũtuĩka ũkĩmenyai Mũitĩrĩirio mũtuĩke ũtheri Mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ Mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩonokie Igana rĩmwe na ningĩ mĩaka 70 na mĩaka 5 irathimo ciothe na ũthingu mũingĩ na ũtheru ciatũire ngoro ya Iburahĩmu Tigai gũtuĩka ũkĩmenyai Mũitĩrĩirio mũtuĩke ũtheri Mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ Ndũrĩrĩ ciothe mũmĩonokie Ũira mũtheru Musa onirio wa gũtũma tũre na ũmĩrĩru Jehova mwĩrire taruta iratũ agũrũkie nĩ atheru na nĩ amũre Tigai gũtuĩka ũkĩmenyai Mũitĩrĩirio mũtuĩke ũtheri Mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ Mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩonokie Ũtheri mũnene watongoririe Bara kwa Firaũni Jehova mwĩrire rekia rũthanju Rũgĩtuĩka nyamũ ya thĩ ya kũgegania Tigai gũtuĩka ũkĩmenyai Mũitĩrĩirio mũtuĩke ũtheri Mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ Mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩonokie Tigai gũtuĩka ũkĩmenyai Mũitĩrĩirio mũtuĩke ũtheri Mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ Mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩonokie Yesu mwega na mũtugi mũiguana na mũhoreri ũkatũtũranie nawe tũgĩthiĩ gwaku Zayuni twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka Jesũ okire atuĩke njĩra mũtharaba ũtuĩke ngathĩ nayo thakame tigiti ya gũgũtwara matu-inĩ twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka Ĩrĩa ndũrĩrĩ ikeruta nĩthiĩre Isiraeli no
noguo magaciarithanio na ciana cia kĩrathimo. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Ngai erire Iburahĩmu ndarĩkia gũkũrathima, nawe arĩa othe ũkarathima na niĩ nĩngamarathima. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Johana nĩonire nyamũ ĩkiuma thĩinĩ wa irima, ona Danieli nĩonire ĩgĩthũkia ciathĩ cia Ngai. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Nyamũ ĩyo yarĩ ya mbere ĩringwo iringa rĩa gĩkuũ, na rĩu ningĩ nĩyonu mũndũ ũrĩa mũũgĩ nĩamenye. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Kũrathimwo nĩ arĩa marĩ na roho wa gũkũrana, makũranage ũrathi wa Danieli na kũguũrĩrio. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Twĩria wega ũmenye njĩra ĩrĩa ya gũthiĩ kwa Ngai, tondũ njĩra nĩ nyingĩ ma cia gũthiĩ kwa mũcukani. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Ngai na Jesũ na Roho matũire moragia atĩrĩ, andũ akwa moraga nĩkĩ? Moraga nĩ kwaga ũmenyo. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Ngai na Jesũ na Roho matũire moragia atĩrĩ, kwĩ mũndũ ũngĩtia njĩra arege gũcarĩrĩria. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Nĩmũkeonera nama rĩrĩa ihinda rĩgakinya, arĩa metagwo mĩgarũ mahutatĩire Mwathani. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Jesũ mwega na mũtugi, mũigua tha na mũhoreri, ũkatũtũranie nawe tũgĩthiĩ gwaku Zayuni. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Abiria de
ima wakiruta igongona rĩa gũthaitha Jehova nĩ gũkena ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ ũrathimithia ndũrĩrĩ ciothe nĩ ibu